apa para ulama di persau nami nasubihita saluna apa ada titik kiong las marwata las wali Tuhan di son pinggan hot berbuih-buih ringgit sikit suara nakurat tiar talumubi pisau halasan upasatai na Tuhan persau nami asa ulah kamu mah ulah tersedarion angkiat makorhon pasu-pasu tuhita saduna tuaka namang yuton asa soal tanging nami jala pangilon nami di saduna marhite berribu-ribu tokar namang yuton asa si torok pino permahita di buriani opu ajil dolio tuaka namang yuton disuang napura tiar asa tiar mabang rasan tiar panggabian tu akka namang itu dihita akka nawar doang tubuh bison pinggan nahok asa hok matutu pasu-pasu di Tuhan itu akka namang itu beliau tu hita marhite pasu-pasu naik bison pisau alasan agi matutu tu akka namang itu diakka nalau mengkerjui mengudahun hasiani ulota di sedario asa saat matu inganana saat matu akka ari namang itu berdum tu sih upasatan itu kamu denggama ulau kamu amang person ni song lima dokron nami itu kamu asa songgo sibu nau pandai koparannya putih saya sama nidok ni barama nidok ni tadi posro hati Tuhan ni manfaat mama semua di budian ni damang nasari mati budian ni dia mua sudah nang dihilang tidak perlu buka opu kamarnya bagaimana tinggal nahok ribu sanggul marata napura kia dohot ringgit si jasa pasadon nami ma tuamu ado di nami dohot abdi di nami pengalap pada perampul atau kamu ma rajaran ya duli dunga tugu kamu nak doa susah suku dunga takas man bison hame songon anti dolimu songon haha dulimu songon awang kim nda dari panapur nyona ham nda dari kelapaan di begasan kompason takas mertua dohon nami tu ado pandidi bata takas maritanio hita malahong mandiru pasu-pasu sit ado pandidi mertua di bata sitok panasa na ado marhite pertua ni anakku na sarima tuaun nunga takas sahat bison pinggan naho biso sitazo mariot sangkul marata di depan ko bangusek napuran namaniari do takas per 2.000 mariho disi ringgit sitio soan raja nami hadori suhut nami di begasan opason martinani ma amat tengah bertua di bata di pita-pitata di begasan opason marhite pertua ni anakku lah sari majuau asa takas ujubut do umat rumah tumbakas adul aku nunga takas hami sungwain di bagasan ompaso songon angin panaboli do lapangan di bagasan ompaso takas angin di nalaho medukun ulau tak nanang ulau di bagasan sedere
tumakas ma raja puha rudi dinatakas na mertu. Ang gidodi panabdo doa doli nami pengalapa. Asal somon tidak dua madono. Nunga takas uju purba. Takasane joko. Dina takas som gidodi madukun. Utakas mahami. Parsel maruwa. Iya bawana. Nadiari nam salpui mari jungol madama opujiel nasari badue. Jari sadariom ma anggiduli do tamo kainan do pengalapa tarworot tamai bala tui mardududu tibbo mata poto nakka amana opuna na berdiri Laos Ubatami ma Songo tam ni damang nasari watu horbo sidik kotan Ima si tamyak konommu Anggidoli adoli asa di pujian ya pujian asa di permagola makana me sari matu pepeng sari matu akana matua nasomana aso tani iboto nami iborona jidoda asa salah rokapu takas muse pamotamu marsait songon sekalan asa tanya koni amang asa pil sodi dala manusia boy pas di pujian ni damang nasari matu madukut pe abidoli do na berdu berjuang nih anakku nabuzui ikut patarota mahapet itu dengan pasatukin nang pinazulon pinuka di oputa tu pasada atai tu jana na horno tanu na marabarita di buju marabarita di atas Rajani Hahadoli suhu kami di perserbajuan anakku na buzur jumolo harita pasadaruha pasarotani yang tua lupa di debata songon nani hatahom dia lualu tuhami angkin songo paraboli di bagas aku pasok mawita mau tua lupa di debata ale Tuhan manetik iru juau manen pohoppu di nomor sahib di pamatan di bagasan aku pasok adorong sabur hasiani udah ngamen raja nami opun nami sitok panasan adong tanion kami mertani yang di bagasan malu utong hunga macam pamatan di pohoppu di sahib di perpamatan pahipas pakna pahipas si bajujuna asa boy mangalok ketujuan do di panatas tadi maju nami di bagas sama pasuk marhiteu ulang nami sama tuan yang nakkom di budian nyari tak kasum bengon nami hari pasu di pahuppu namar sahid di bagas sama pasuk adua luku taniyo mai ali Tuhan marparangi berdiri di mau amin itu mahal siap persahid itu siap tuan di pamakan Doma apa sah itu siap dinopar ni anak namion tutik di nanan roh. Betul. Kami Duma uratnya berbeda di badumu meyatung uratnya keberuat di perkota. Duma ni hamuna anak nomboto sedari roha takasma di hamuna margolang dus di roha. Ima itu betul di kami. Usapul ma hasia di lotong raja nami. Sapul mang kita di. Saat masuk satu bertian di luga doh torena. Saat mau doh tadi bekas sedarion di long tau patupa takas mayatong pasu-pasuan ni amata nomor 2 di bata. Usapul mahasia di doktor raja nami Sapul mang kita. Gabi jala horas hitas sanggutna di namar hamarangi do namar halul.
Jadi mulai Jumat berat tutup berkembali. Alasya seorang itu mana kita mau tidak bermasalah. Ilu bapa roh murang sekarang lepo apa dengan berat kena nusa de bapa nami anang mak percaya kulukku angin bawa kerja mau bawa asawa mau buat modal mau buat anang Belum bawa, pergi amin. Siapa amin dan kamu? Tony. Baca sendiri. Jadi dulu bapak. Tak selalu kudu menengah air cekul keluar dapat kuri. Yang bapak tu muncul. Aku nang bapak di kudu soro kudu bapak. Langsung di bapak. Makuras bersalam bagi kecil permu. Dan gue bapak dulu mau di kami. Jadi di video bapak awal sedang di mengatung masih video bapak di buku saya mau dalam baru begini bapak kembali bisa saya untung dulu mau lebui dos dua kali pun akan berpon dalam dia di bunyi bapak tidak Atong untuk kami, sungan dan keberadaan di bawah sebagai tokoh mulubunya pangiruan dulu bisa na udah dibabai boy madilu lang kami tolong bapak sangat pun kami kami no hormon masalah kesehatan acara kerja kami di video bapak tidur anak mon, mon, tidur anak, di rumah di bapak, di bari hama, Jangan mama, jangan mama, lakukan sama selalu lakukan mama. Banyak kekurangannya, sama selalu. Lumudurong anami bapak. Nang pinamnili ko bapak masamit. Jambar na bosang kain bapak. Tetap dihulyak kami sa mga bapak. Alimala si Balina bapak, limadok siya. Daw ito.
Bapa, di podami Tuhan yang sudah pinagparmo terlalu mo gitu ang bolong Bapa. Jol manabut gitu ho Bapakku. Dang lupa ho, mamuday kami na penakan na din ganito Tuhan na kayo pinagparmo Bapa. Mangalian ang kahatan na uli, mabena ka semangat. Tuhan na kagaling mo, nang sulit ka kapahukom. Di jelo-jelo maho Bapa, di pudi-pudi mahami. Kamu itu yang sekarang abang. Nanti dalam itu abang kita rasa kamu nanti persai jadi kamu nanti abang. Meri dia dona abang nari abang baru tu teh kalau abang juga amat turun juga abang di rumah sakit. Terus mau tu kamera berdi terus kamu juga lupa gol kamera berdi. Pindah aku terus mau abang kamera berdi. Kubay mana pigami mana beli dia bang kalau rumah kabar macam bang apa biasa na amat orang luar bang biasa na orang rumah sakit baru luar juga mu bang sini na abang ma tikini uang matu tempat ni abang tu sudah ki basiamu di sini na mu abang harus matu tinggal lu abang orang dapat tunahan terlihat rapku ki basiamu sini na masuk ki basiamu rapku di mama sinulok nyolay bawa mo kami ng gaya abang ni kalau dengan lima kurasa di jurgo murah abang kami ban berkor cara ngatu tuman sebor ira pupuk sebor ira ju kalau di abang jok pamak sidoni darahai tutu baru bapak Joseph talak tuki sido ninda berumur wala time madu abang sa madu si olo popumamala ko amang napina ko neng manasbol ko ba tu si kola ma apa yang bidak arung merah babang zero bang zero mituani ma abang dah si medokku selamat jalan mak abang selamat tinggal mak di kami saya mahal juga kapal damang dah nyolek ko si berak angin yang bumbu nyol lekor mu masuk tu adalah nyalun tu buya di kakau pak dunia buya seni nangon masuk magpapabayan yan pagkasok madua mak inango sinod ako di majabang dawa majahamang dah. Selamat jalan mari ora Bapak. Persero dia itu haniro di tamasya munna. Jala persero Bapak. Dia habis pertanyaan roh tuhami akageleng mo. Sudah na Bapak akan kenangan nama nanti dari kamu dihami. Jala mana guru juro Bapak perbinotan nami. Angge ma Bapak di pudia mon. Lam tu sedang roha nami akageleng mo. Ipas nami. Nung dito patuloy ito ako Bapak. Itali ko nabihamilin mo Bapak. Ang kusahit nasa liling mo. Nung malilin pwede ay ho Bapak. Hami dang nabiasa di ho Bapak. Aling kolong rohan ito Bapak. Mga malong bisahit mi. So kung sa tiro por siya do. Hindi ito haniro ho Bapak. Ditangas siya munay. Dala por siya do ako. Kaya bisi pertanyaan doh Bapak tuh hami galing mo. Dala pangirang ko totong do ina Maria na beriale Bapak. Asa di pasahat tang yang ni hami anak kumon. Tu anak na Tuhan Yesus Kristus. Dijak ko mga Bapak ko di tangas siya mo ni Tuhan ni. Nung dito pa to beli Bapak tu hami. Dala por siya si tuturo ako. Dari masogo Bapak. Naikot jumpa hita di Jerusalem na barwi. Mula nung nga pati kinale Papa.
Wala ni masironok ko to, Bapa. Selamat jalan mari Bapa. Jolo-joloan ni ma Bapa. Pudi ang memahami na Bapa. So ni maju na boy sepasatok ko. Mula ate mo. Ama. Ako may lang sinubot ko ba? Ditiktiyon naman. Buka hulok pulo ahad dok kamu tikisiya tamu. Tua bisa diri. Setiap dilat ku nang dia bakku nang peribakku sudah terlalu bicara inang. Dabo doa mam nang diruk mune. Nang husi pomune dua tikisiya tamu. Molo dang manguri lai muna si menak. Usaha udah hela ikut sari itu awe nang muna. Ni nahamu doa mam tua kesehatan. Ala ni mamang buat kami ramang satu dia natural pani sudah laiku si maju aku nak kakak adikku di song. Jadi terakhir ya mang malu doa mamang baru mau hamil dua kalau mau dua menjaga kamu terakhir mekel lah mekel enggak bawa tenggelam alam barani madokon tuala lai tuala inam nang barai di pada muamu jalan di doko kamu dope tua usah diri mulu mahamu hila alisa tokki inamu tua takulo yaman takulo maniki doamu sepuluh mamunai tua serpik kamu doa tuh alia mulia mari Tuhan hampir doa mang pungu hami sulit mamir kamu lah pungu doa hami alani amang ibu dia munon pasu-pasu ma pasu-pasu nasi anak ka hula-hula nami jalan nami mai anon dia kapopung polisian hami helang si nomor 25 saya di bawah obat baru anak sengge emak nali mohon amang gabi anak nasi yang julono dia dihami hilang termasuk awamang bonyan wit tuhutor kami jejak munamang disudi do amang alani amang selamat jalan madiamang dapat toma amang babai Wabe non, dan gua setahun, lau kamu, kehilangan dua au, bapak, setahun, dan gua setahun, dua au. Anak merpala bilang kami bapak, anak bapak Ini mulai dari Tuhan, ini mah nabui doonokku dia mah selamat jalan mama, selamat tinggal madihami sudi mau lihat. Bapakku, semar aku kita, pai ma bapak, ni kulo, itu ko babar sini culi bapak, kulo baru bapak. Horor dia pulang mon, lupa masak di bandara, Roma ada tu, nggak tulus biruan di bapak ini kalau kita. Dah kubuat tu dia mengasal di bapak di bandara ini. Ali semangat dah bapak, mana betul ku bapak juga tiada bapak tu hamil. Angguatan darahai, ikut dulu biar doa musuh tangga dulu, nimuru bapak. Asa sona kami lado omak mon ni mudo. Adi sosomir kolo piami bapa. Ngado ngatakunya tuhamu, ale dang ipai mahamu au. Mula bertelepon au bapa, semerga usdo mai asona mula gai hamu. Sekurang dia nulok ko tuhamu, kurang lusal aku seolah birai hamu. Talak mau bisida bapakku. Kemudian nyarion dos maruhan namin kagaling muna bapa. Lagi si ibu to namin si Mena ko bapa, si ame mana bapa.
Tulaw pihamir ya mga rato. Sa siya mangga pa. Ang anong bimando ko tuhani. Nadidiyaw ito. Asahato ito. Nang di mo bituhan babak ko. Selamat jalan babak ko. Selamat tinggal marihami. Wala ate. Ako na gusto. Ako siya po na mo. Baru depan tanggal 10 ya ulatusan. Nangko depan 2 minggu tinggal hoko di hutan. Ida ko narahin. Siya daw ito pas maram ni merutuaw. Sanang lumuro ako latusan. Pinarahero to barita. Pero kukura pa'y mamuraw. Malodong dami ho kakasinapak. Bisa mo ngimidan, ngimidan na ba tukin na naman sa tao tuta. Uwing mahapik kung idok ko kakabi. Tulis ba bapay ni nakakatuwa. Amang tayo bapak kong tukaan eh. Nangibay mabiyaw sa puran nun. Naruak ko. Tangis-tangis mo yung naray mapakapitok na naman sa subayita. Sa suko totoo mapaka. Atam naray. Dulu saya rotak ko ito. Asal awaw ni murutuaw. Pas marga, upiaw, makitaw muliaw. Asal magajamur muna ni kurutuan. Alam may kalusuping doho to apa? Alam pergi harus doho. Siya daw ni mga pelasor meninggal na ang mapagko. Pero menunggu pa namin, Bapa. Is menunggu siya po naman. Mula-mula ko na rin, berbeda-beda kawin ako kortuma. Pero siya po naman ang pasil, semanti-manti ko ni Murtuaw. Anong darong mandoto ni Bapakku? Darong mandoto ng buruk ko semanti-manti ko, ang darong mandoto ni tua Bapak. Suka ni mas tua. Tanya aku mahan Bapak Ibu dia non. Dosurahan namin yung akakapo doha kay botokon. Asa sadar rohan nami mamereng mak nami yun. Asa bejanggur na pengsari matua saat pengsari matua ada bapak. Selamat jalan mani bapak. Jelo-jelo sama bapak pura-pura mahami. Dalam apung aura pung kopi siakangan siapor. Ang dia ma opung seorang di lepung itu ani. Song-song ni kami na ditinggal lemon. Siang dia mak lam tudingkan na tujuan ni dia. Mulai. Orang pungut liang, situ ada kunak kuda. Nak mau ini nak kusong itu yang awak tu kamar buat kuih tu kalau mana nak pun mari dapur kita tending ni. Aku kawita pun makan tadi. Ikut dapur Berjalan rupiah dorong aku membuat rabotik. Tapi teman-teman pun ada mungkin orang sudah pun jadi timik. Ada orang bepung, kami orang bepung mau dia ketik. Lawak dia ada mulia. Kembali kami. Saya kurang pun ada umat sini. Dia seorang yang merupuk. Alam boya merupuk. Pula berkali merupuk.
po, napatinggal na kami. Jodoh mo po, di mami. Jangan beliau putih. Unang bata sa hito masuk paggelek ko sulina. Siya mara. Bibiduro mo mudil. Purimahan. Bibiduro mo Son Son angwi ane ro alang umay nga harus mendengolun jadi ngo sudono kudo nga wabe kurasi maka lama ko buat pakai waktu pas sudah ya nanti pas ko nomor dulu nang iku buli mahami buli mah Tuhan taparingan bangsa ala tong do dilihat di tahi paso kini mengeru pedobi wakini netutu tahun dihamu sudah geleku kela anak hoku nama loro si metu munon kalau di mending aku begi suara musik seret yutok kamu mak meding gatto nani baba to munon netutu tahun so tung jam kapamu pulanon netutu muna tak berhami do kiramu netutu muna jadi molo namarama namarangi biasa orang na arum na sipurna jadi si dono ko meninggal di dulu bapak tahu enak yang gikon dak yang berbeda ausol alai au tambah orang pun berjual juga dua alai hatana tohoi buruk tohok mulu salai buruk salah jadi sonari
Muhammad yanon surero hita mati masih juloi masih puri tong do molate hono kututuhan perborhat ni imana muluboi hita gen usong no meninggal hun apa nok perpohupu nung syukur be jele kangarong bele-bele nabi benota ilu no perborhat to bapak tau asa di jalo Tuhan ni ibena tangas yang mulai diinganan ng pinaririnig tulus ma rohatta paborhatto ni mana asa so ng imana di surgo inganan na pinaririnig rohatta di maing pe di ho opun ajil dang na sulumur rohatto ang di kuwere nga taon tanggung do kolong mi harapakku kuboiro menguli anak tau tinggal belum bahasa dunia anak ko panggoran nyon tinggal waktu nak bisa makatai beret kudo beret anggotanya ku do tutuhani saya gia mai jalo todinya anak koni di puriamon mulu orang ibi hobi suara nami alien go tuhani tangi hundu hita nape di bagasan Ebu ni roha ala persirango nido seperti gimoni. Angko mati ya suriro mati. Aku ni. Bang, waktu di ajikan mulut di dulung, poro rumahku bang magberes do mikro. Alai bihi sudi ini magben hada na yung kiyata na rin matututong na yung ito na ko tuwa ka na lau giling taon. Alay man tumudiye be napuntok na rin wakon tutong mo na yung pagbo tawad tu kakagiling taon inagatutubo mo sudi. Alay na nga rong buhay dapat yakui manang na nga rong ulo mangaliat hada tuwa songon mana sonosoy at songon iblaw ta. Jadi songon hata di dono kutuwa kan dulu mau budi maham silakan jalan mariho era budi maham pangi doa ko mang di bulia munon tumberger pangi doa ko tutuhani dos mania rohanami alana hamu do pe mulai gurang nai do pe na lau si urun nami pos marwakku nanga katu anak kokon no bideng de mahami maksugo di puria munom neona mang simen ako pos ro amu amang di puria mu paso hoton nami roon anak tahun dumut do nami amang dakula kamu na pasai alai pos marwak ko tutuani di ngolu nami pas hoton nami mon anak tahun mulung ali anak Tuhan yami asarong barita hoton nami Tuhan na uso hoton anak tahun sehat mo di pudiamu buyon heduan mangalak persinuduk na jadi julu mahamama puri mahami butima somonod dakang somonod kang hinda sanari mengalawi homadak Tuhan kan di waktu tujuhani sehat manyon anak tao si menakoni turboy mamardeles buwa mapasahitan na iya si turboy mana mga persinoduk na masuk jadi si honok ko Tuhan di kaya mahudor ko doon ako diskusi marunong tapi dah masuk di bertahun atau kemian Sendali, orang orang di sini kembali. Senang dengan alam ini. Ayah bertoko mana? Di bertahun atau kami dan muda. Di rumah kami, di mahami. Yang jalan lagi kami serba tinggal melihat. Saya mesti pinaperlukan. Ini mesti orang melihat cuma Tuhan ini. Kami Tuhan ini mesti nak kami dapat ini. Alam
sonangani. Kijis mahapasaki di harorone. Mayat yo bapakku, anggota di kesehatanku ya bapakku, anggoya nyaudo, rayon nama beri hona yo bapakku, namju dekat biamu ya, tahun nama happy aku tuh bapakku, saya ada orang baru jadi di dokter bapakku, tahun ini bapakku, jalan mau pudi bahan. Saya ambil toko si toko ibu dia berapa bapak nak saya mau baku dioka biar anak muda bapak sama ni mahata sama ni mati dong saya mau inum lah peturi sudah kajian mo buang mau ditangianmu saya lihat Tuhan habis syukur habis tarat sudah pindah parmut deno mau dah mah. Pagkain na jodoh dulu itu bagian impor. Lang na ba siya? Alam lo, pandangan hidup suko. Nape ko gusto? Terdapat rezeki. Ada dia ko gusto mi nga mamura biho. Ito bit pa. Aray mula ng puro naman maguguli Diyan pitfil na tao. Aray kapiguro dumuro. Sudah kena kasama korasi masih mamokmu. Baka kalir man. Suling adonok kuda tuhola tulang na basara. Ima inumoku. Tuhaki ima pujioku pema sugot sa tau I endehonoku. Sopak polisian. Saya solho tu sinang mi Yesus singan aku. Mual
Nang nama baurdisi ima inumoku. Sogot sa tau iye teoroko. Di Hamuna keluarga besar lumobi ma di boru nami di so do dia kapau punami so ni do ni hatani de bata martiki do salut na kana di hasia ngano la so ni do nang diberi nami onwai partikia tibana nunga di leo tuata satu namaromu ribana kurang lebih raw na pulorom akang baru jalan nunga di pai dai bana marasa hutan ya nak konna di dai bana to akabau puna tahamula te homma itu dua tanah basai jadi odo si dohonon nami tu hamuna tu boru nami do to akabau puna jabar ni beri nami om turpuna dia siang alon nunga saibi tang bui bi bana madok manangah tu hita mangalehom manangah tu hita tang adong pinatar do ni bana be alani di Puliana pangidon nami tu tuan tanah basai di pergugo itu ama hamuna serutna dia puli maroha do pikiran muna sai di bapak tuat tama tuak karina mangiut di Pulian ni bere nami o haka pasu-pasuna tarnu mobi ma ya kapar bue nadenggan paru binauli hinorhon ya kapapainan ni bere namyo salelen di goluna tuibas nama waru nami dia ka pautu nami dos marwamuna tarlu mobi di ulau tadi ari sedarion ulau nabalga ulau lasni roha lama jalo pasu-pasu kamu di roha nami sedani roha siap kamuna sedani roha hibur roha muna hibur matong roha muna pabrahaton na taolong yon tuingan penadianan pasato kinani di partikiano bakari malsogot hamu nama nabiri juang mengadubi kurang kabar bergumulan paru kilo mengenau pasata binari ahai wasroha nami ya kawang tau punami sadaro hamuna ngobain las rohani umak unau sadaro hamuna manukol-nukoli mangalehon panurangion hamuna madongan na martuka pikiran
manangape na pinikiran ni Rohana, manangape na sinakapan ni Rohana, hamuna makabaw po namin Rohana. Surat amat tuh. Nah, jadi somoni do dihamuna sadu na bona hasuton. Lumuwi ma dihamu saluhu na pinoparni ibotonami opulindo. Saluhu na pinoparni ibotonami opulindo. Molo akahata nauli hata nadengkan na kinse kami tulang. Nungatung gudang be di fasahat kami imasiat tulang muna. Purba doa na tulang muna. So pasaton ilus partuli. Tubere namiyo. Muluk somorok bebantong dong nami burak sikop di kamu sudi tong dong alan yaka uleon jadi lasmaroa muna jadi imaharoa partikian di vetuata tuh verek anggo di rohanami selu na lumubi mahami tulang muna naing donian tugat jang nahian dobe umurmu jana sikop nian boy pasaton nami ulusmu tiki di ngolum ayo nasato tu saur badua alai mai harotiki pamben dituatta tu ho buhawe no bere no epe bisok kami tulangmu pasaton ulus parpuri tu ho manang ulus sabut tang yang name tok saluna tulang muna na si purba siang dia ma di pudia mobere mana budina uli mana budina dengka mo di seluruhna hamuna keluarga di iwotonami opulindo lubowi ma akka di pinopar mutuari na bang yuton tum sawoni behata si kami tulangmu tum jepe poi tuhatta ma akka nafasato pasu-pasuna tu seluruhna pinopar mobere. Sabuk di were namyo di farnako ni matani aro sogot tang yang namido anggiet matutu mana budina uli mana budina dengkan jala mana budi silas ni roha di hamuna tuari na bangi huton pasu-pasuan ni amat tadi wata sogoni mahata siak kami atong hata pasu-pasuan asa siak kami cara mendawitar matani hari siak kesududan mentongkol tak matani bulan di saluhuna hamuna bona ni esudon lumobi ma di saluhut pinoparni iwotonami opulindo tubuh matong di hamuna anak patahin awalo matari do baru si bulut jambulan jana tukta kasmaina boy pangaduan-duan asal dor haduk kaminna tanggoyo lubu tadi pa sama tugu-tugu ni horbo di hamuna akamang bornami na bornami suduk na utua pengkeng mahamu saur badua batugu-tugu pahupu jana tukta kas mahamu sahat tunawar nini sahat matu nawar nono asa solu menna sahat matu batian jadi ganas leren mahita mangolu saluna sahat tu paggawian jana sahat ma tunah horas-horas mulai ada mak sari maduon hopu ajien durion ulos papuli na pinasa na kaduna di damangon alai ulos sabut mana pinauli mon di pinopar ni damangon asa senabutan rokat na akai dua dokon asa rokat tuhi pasan yon apara gua abak kusi menakon sila bo tiba akara jadi udah betul au li perdaganaki
audison parkuku ya toto. Outro surco e você. Kami tugiyo tubang junan, pandua mahal siap pangako. Ay horna punara jauh, lot paguku, rohnya sangapon sa liling-liling na. Amin. Asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohan di batama, dohot pastauran itu di perbadiama, natotong na dongan itaw nolak neon, sangat tro di sa liling-liling na. Di badua tonga tanda totong burzu. Atau tabay mati susi totong ale-aletai. Kian dinaong sarimatua lay nami di bagasan opasong radang lupa dope iba na di bulan 12 narapak kita na di silubaya dinamoding ang giboru ima di silubaya narapita do layon so na segar do beren baru pe tor obinoto hamatean ima ni pangalahona alaya dong dohatan ni bata dina madok rohani zolma marsak kapdalan na alay jahubado yang gopatot tulak kana ayang gorohatai ni alumubi madi keluarga rap sa rumetua na berkeluarga suami dohot istri alay sakap tadoy zala songonido ito zala dohonota manang akatu berenami ala jumulo mazolo hami di akana hula-hula di napa sahatto nakana umetua di akana torasta anggodo nami sai na hurang mahap do pedang aku mengurus damango do tubuh tu padohata sai na hurang mahap do pedang aku mengurus damangon idot pikirata alai omma pertikian di naung saribetua lain nami zala di bagasan opason ala adong dope huboto hami manang dua tulu harak naso harus sikok dope marhasohotan ibebere nami sogotan yang tai tutu saitu diguna maros sikap si rokat nitoti lumobi manang tu bere nami bawa dinahura kipas pamatangan nasalelengon di pudian nyarion di tangiang tasaluhutna nang hami hula-hula pe martangiang matutu tutu hatai asa di tangion tu hatai diaka tangiang ta so ni mazolo hata patuzolo tuamuna saluhutna keluarga besar
marga sihite dumobi manang tribotokku usakuk ma naik pasaton nami ulus sampai tua tribotokku di bagasan opason asa songon nido dina matua matutu asa tua mamasu-masu tua maima-ima di pudian ne lainami dinang tapaborot di bagasan opason ba tulipas nama ibotokku di pudian nyarion hami songonak kay boto hula-hulam saluhut na rombongan ni marga si hoping pasahaton urus sa petua di botokku upasatami na ito ulus sa petua papasama nung may totoo nung ima horoa partikian na asa hugoy hami ma do tatari na madua na madokon daruan gabi mahamuna nasa suhuton marga sihite jalatakas masih bauloloan matutu hupadua halima asa lomak manin na bulong ni boti lomak ma sopola binabuan horas mahamuna sa luhut na bonan niya suhutong marga sihite songoni na dihuta songoni ma nang do na dipangaratoan matutu hupatuluhan lima sa masolu sa matubatean numa upasatami beito urus sa petua tuhamuna di pudian nilai namion sa isa mamuna sa luhut na tu panggabian songoni ma akamang boru do takalay nami sa luhut na hata siya kami akka hula-hula. Mula ka